Nesumnjivo, Višegrad je grad poznat po trojici velikana. Veliki vezir Mehmed Paša Sokolović i njegova zadužbina čuvena na Drini Ćuprija. Zatim Ivo Andrić kao naš jedini Nobelovac ostavio je svoje tragove u Višegradu, a onda najveći i najpoznatiji srpski reditelj Emir Kusturica napravio je taj čudesno lijepi grad, Andrić grad, grad posvećen jedino Nobelovcu. I ono što u tom gradu, čudesno lijepom gradu, gradu vremeplovu, gradu koje dočekuju zagrljaj braće velikog vezira Mehmed Paše Sokolovića i njegovog brata patrijarha Makarija Sokolovića, pruža ruku i pomirenja za sve, a onda nas provodi kroz vremena i vijekove sa specifičnim stilovima gradnje i doživljajima koji se samo u Andrić gradu mogu doživjeti. Da li već dolaze turisti iz Grčke? Evo, Trebinje može se pohvali sa 6200 noćenja. Pa u Višegradu možemo reći da je zanemarljiv broj grčkih turista i zbog toga smo i mi ovdje da pored onih Andrić grada i Ćuprije pokažemo i nešto više, a to je i rijeka Drina i oni doživljaji koji se mogu baš doživjeti samo na toj rijeci, kao i banjski turizam u hotelu Vilina Vlas koji je zaista ono što može da se grčkim turistima svidi, kao i šetnja planinskim stazama, neposredna blizina, mi kažemo i čuvenih destinacija u Srbiji, Tare i Zlatibora, tako da je to jedan region u kojem se može boraviti više.